babu deta nef kariyadu salina darsu en istihbabu ko yide go rakata en jul gor darde ɗiɗi ba'dal wudu'i ɓawo on tigi gayni salligade tuma on tigi salligo ya jula darde ɗiɗi. an abi hurairata ƴettama aba hurairata radiallahu anhu anna rasulallah o ndene laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam qala o makani li bilalin wonande bilal nelaɗo maki ya bilal haddisini yewtin yeetolin bi arja amal ko ɓura tijjede ko ɓura jortede ko ɓura tanƴinede e golle amilta huɗe golluɗa fil islam ko islam ha tawata fa inni min sami'tu minani daffana alayka kittire paɗe maɗen bayna yadayya yeeso am fil jannati ka aljanna seeɗani haadi aɗoɗa ala natude ka aljanna yeetin e nder golle moƴƴi konɗa golle kono ɓurɗa tanƴinade hino ɓuuri moƴƴude. qala wima amiltu amalan min mi ala gollude golle hay hunde arjaɗe mi ɓuuri tijjade indi e jungo am min anni ɓuuri nde tawata min lam atatahara mi salligaki ha hande tahuram salligi fi sa'atin e nder sa'i min laylin aw naharin foti ko jemma foti ko ñalorma illa sallaytu bi dalika tahur sonami juuli day on salligi mo mi salligi ɗon ma kutiba li kala ko newna nalan an mi salli mi juulu ko darɗe ɗiɗi ko nayi ko sappo kala ko newna nala mi salligaki jemma ma ñalorma sonami motto mi juula darɗe haysi ko ɗiɗi muttafaqun alayhi wa hadha lafsul bukhari ɗo konngol imam bukhari. addaffu ko wiyete kitti bil fa'i sawtu naali ko hito paɗe ɗen kittira paɗen wa harakatahu e memminagol paɗen alal ardi kawre leydi. wallahu a'lam. cheikh o jom maki ko allahu on ɓuuri andude enen kadi firmirɗen darsu on ko wowi kon wallahu a'la wa alamu ko allah ɓuuri towde kanko ɓuuri andude.